Subscribe Om. Halo, Assalamualaikum Tante Brosis, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua sehat dan bahagia. Nah, kali ini MuRezTa Fish Channel akan mereview ikan baung yang volume yang sekarang kondisinya sudah hampir sembuh sekitar 95% dari keadaan yang kemarin Ulun dapat. Seperti ini, banyak mengalami luka serta sobekan-sobekan di hampir seluruh sirip serta ekornya. Oke Om Tante Brosis, ikutin terus video Ulun kali ini. Namun sebelum mulai, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe, like, comment, and share channel Ulun ini agar semakin bersemangat dan memberikan informasi mengenai dunia perikanan di Kalsel. Selamat menonton. Assalamualaikum.
so gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fatherland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Oke Tante Brosis, sampai di sini dulu video Ulun kali ini. Semoga video Ulun kali ini bisa bermanfaat. Adapun kesalahan informasi yang Ulun sampaikan bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video Ulun berikutnya. Ulun undur pamit. Assalamualaikum.